Saya sin pelong apa yang subhai pi share ke YouTube channel ko janga pa ni por ngan hikai pi ya kita ka blues scale tike ka blues scale ni dan atli dan ka major bat ka minor te mentang ngan hikai shai pi ya ka minor blues scale te mentang singin le tang ka minor blues scale sha te ha in pe ka ni ka C major scale ma in pe ni C te ngin tem mi ka ni how C ma blues yo C E flat F G flat G B flat C tikitu kediki notes jongka C minor blues scale kedika minor blues scale ma tiga ketika minor blues scale. Ti ladang item sekadiang C7, ma C7. Tiga ni ka minor blues scale kan ya hab bah. Kaya one bah ba kanika. But new C7. Yes kau ta? Nang tang alih F7 G7 thì cũng thưa kawan mà sẽ xin nghe pet biang Ti ketu kedika C minor blues scale. Ti ngi penin ke exercise nak bengile gi keti chongi. C E flat F G flat G nang ta B flat C. Ngi shim sha keti beningkong ba R hang ni nang ta ngi skip ni balai hang ni ubus notes balai ibu biang way hau ni G flat ibu biang R way hau G nang ta hang ni par B flat ibu ketiga balai sepoi besan tepe into Shimbiang ketiba dingkong ketiba lai hau new notes E flat E skip hang ni E poi biang iway poi R hang ni poi biang iway poi lai tingi dan kaman le ekne ke exercise ma Hado bang Inda la tingin session sa kanya octave te practice si ketu man gasngi kiu sha ya sha tang lai tali notes nang ta session si ni da pila kham lai ni ta pishim sa ini nang ni ti practice si kani man gasngi ban da pila la pinsa sedang ban tem mi kani ka skill ti kublish bun perlok habi de bat ka minor blues scale ngathrai pila stu ato ban da pidon gunung jingkli pila ban post ki comments
but ngan sa jawab gitu comment lani pila ruban pa ki email jong pi ha ka email address jong ka email address jong ka Jerry SYIEMLIEH @gmail.com ti kulish mo perlo ngan sa siyembang hakoi pat ka video